किपु नगरपालिका चाहिँ अन कीर्तिपुरे अन छौ खेलकुद मैदान देखि ढका ढेउटे अवस्था दु ओ खेलकुद मैदान चाहिँ पखा वावले पखा डुङ्टे अवस्था वो पखा डुङ्टे अवस्था वो पखा हान पुनर्निर्माण बालको जिचौटे अवस्था खनि बन्ने वो कथा ज्यादा जिचौटे अब पहा यो विषयले चाहिँ भटिज गठित वो भज विवाद न बोल्न ढका ढेउटे खन्यन विवाद जो खम्म कि उके वो पहा चाहिँ वो वोटी ढुङ्गा वो छौ लाइन स्लाइड ढाट हरेक छु हिसाबमा वो पहा चाहिँ छौ हिसाबमा जुन आयो अवस्था वेट ढुङ्गा चाहिँ जिसँग चाहिँ छौ छानबिन समिति ध्यान जिसँग दिएका वो अन चाहिँ टेन्डर न ज्याजुया जाउँ अब स्वेबले चाहिँ पहा जको जुल तर वो पहा के सुङु हिसाबमा ज्याजुया जाउँ छु छौ सुरु के चाहिँ छौ टेन्डर प्रक्रिया ज्याजुया जाउँ अहिले पछिल्लो चरणले चाहिँ न्यू उभोक्ना ज्याजुया जाउँ जुल अहिले अलि वो पहा जुन वो पहा चाहिँ गोड ल उब्ले टक्ल वो ज्याटके सम्पूर्ण मजुनी छु वो फर्मट याटो पहा गोड हो जुन निसा वो जो कारण आचिसन छिमे चाहिँ छानबिन या क्रमे टिन्यू सकेसम्म छि नगरपालिका पाखे फिर चाहिँ सल्टै नागुन भा मलाई कमसेकम अन्य चौपी उपभोक्ता पासपिनसँग चाहिँ याओ उपभोक्ता समिति चाहिँ या नाटो ज्याओ ढाबी जनप्रतिनिधि न छौ गौरव योजना रूपमा चाहिँ वो कया चाहिँ वो सुरुवात याओ चीज वो चीज त चाहिँ छिस अन नगरमै छौ सल्टै या हिसाबमा छौ याना छेबाट यो पटि चाहिँ जिम्मा लगेज या जिसमा चाहिँ अन छानबिन समिति प्रतिवेदनमा पनि छानबिन समिति न दिएका छानबिन समिति प्रतिवेदन न जिसमा छलफल यो क्रमे हे वो चाहिँ अख्तियार ठ्युडु वो फाइल त्यो मतलब अब अख्तियार चाहिँ सु यहाँ किजिपुर प्रति एकदम माया डुपी मुनुटेस किजिपुर प्रति चाहिँ एकदम छौ बाला सरबाब डुपिन्छ चाहिँ छौ अख्तियार चाहिँ वो रिपोर्ट चाहिँ टौडु अहिले अर्जु कारण अब चाहिँ अख्तियार ठना चाहिँ अवस्था दु अजुले अख्तियार छुए निर्णय मबिउटले झिसा चाहिँ उके विषयले छुए ट्याफ्यो त्यसले अख्तियारिटी निर्णय झिसा पिमाल्यो त्यो अवस्था हजुर